Is there a need to Franco Toleya uri umuhuzi wa kamishana y'ukujinaniza bw'ahanshonga z'abana ministry kura cy'abantu nwabwina habyo rukwataho mu district ya Mbarara haruka mukuzi kandi abenatonguze nkora ya safepo mu district ya Mbarara yankora rigenderire kucendeza ahabcyumuro ibikuribatirira obugabe bw'abaana. So the issue of lack of funding and logistics is not even at the district, even at the national level we face the same challenges. We continue talking to various structures that have direct responsibility to increase, to avail funding for issues of children. Abana bw'abateera abishyuba bahamba abatase bakiri bato mukemishango teri kushika polisi teri kushika wa probation Abegesibwe binamasiko ng'enkoreji nija kucendeza hamshango keyo kutuntuza obugabe bw'abaana mu district ya Mbarara. APG twaheza kushomesebwaho mu district eje abantu beta safe pal nyoni ndeba ngo nija kutuyamba ikintu cyango kureka ngo cases zitubentfuna twayongera kuzitangariza abantu bazimanya kandi obundi tizafero obwiro bwinji cases zikuzibeniza baho mbyaro ubundi oshanga umuntu atini no kwakubasa kujya atini reporting and so APG neza kuyambaho okuyamba abantu okweyongera ku reporting kugira ngo bafune obuyambi ninga tugire tu responding imishango tugikoreho Abashwerine hino bahabuzo bahirwe nabo. Abazire nimba habura okwatanisa mu makagabo okunda abana banyu mureke kubareba nk'abana kureka mugume mugire obwire muzane nabo mukwataganise mutwarazane je nabo kandi mureke kubajuma noshanga ba LCs emishango imwe bagishitamira oshanga ba sidelininga no mushije mukazi ya reportinga bajangwa aheka chwera ngo mushija to kubasa kumuteko mu mateka higuru obundi oshanga political leaders bahika bamu reportinga jata atabana bateze banje bakaruru tinkwe no mushango gukoreki guza higuru oshanga umuntu atafune kitweta justice Okwiho mwaka wo gutandika district ya Mbarara tundiremo mishango biberana n'ibiri iy'abana gasha kwa Aiden bataringaya.